Wadhi gwenge ma Isiolo moko kuom oganda manok e kaunti ma Isiolo kwayo tend piny owacho mamalo kod mano ma kaunti mondo koro oriwgi e lemo mopogore opogore mag telo. Kwethgo kwayo jatend piny Kenya William Ruto mondo mi opargi e lemo ma odong' kamoting'o jagoro mongirore jombetre kod jotend bede migepe mopogore opogore mag piny owacho e kinde mamoko. E rang'iny mar kaunti gikwayo gavana Guyo mondo mi opargi e lemo mag jodito mag kaunti kata miluongo ni county officers, directors, kachiel koda mago ma tiye bede migepe mopogore opogore ka kind kombego giwacho ni gin giwegi pok gineno kombe malong'o ma ginyalo wuoye. Kwa sababu tunajua kuna vikundi vya wakora wengine wanajipanga kwa groups za watu kwenda kuintimidate governor, kuambia si tunataka huyu, ni governor achukue the most qualified person na yeye mwenyewe ajue ni viongozi gani atachukua. Kwa sababu masaa kama hii, wakati kama huu, kuna viongozi wengine wale wanakuwa wanajifanyanga mabroka, wameanza kuketi wakianza kupangia jamii. Watu 5, watu 10 wanapangia jamii, wanasema wanataka mtu fulani na ni agenda yao hiyo. Saizi kwa sababu tayari ashapeana CSs, tunamuomba sana aangalie inclusivity. Wakati anapeana hizo nafasi zingine zimebakia, aangalie jamii zingine, kwa sababu kuna wale tumesema kuna jamii ambao tayari washapata elective seats na pia tena wanaendelea kupata hizi appointments. Tunaomba angalie inclusivity na sana pia angalie gender. Tuwezi sema hii serikali ni ya jamii moja, ni ya jamii zote. Sisi tunaomba kama viongozi, jamii zote zihusishwe katika serikali. Ni kwa ajili hiyo ndio umuhimu ya kupiga kura.